Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil aziz, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Mga kamaumasan namo, kakasi namo, haagama Islam, magnaik saksi kita niyo hawayroon mapatut sumbahon na to pagtag-ipunan malaingkan namurain Allah subhanahu wa ta'ala. Isa-isa niya wayroon sa kutulimbang niya. Iban tumtumun na to hisiyo-siyuin kahidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na makalawang kanya. Iban hisiyo-siyo isabin liyahong sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon na makahidayat kanya. Magnaiksaksi kita niyo in bunal-bunal to din Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala iban napi sin Allah subhanahu wa ta'ala manghindui magpasampay sin risala. Tumtumon na to mga katutay manghuran kamaumasan na mo palanggungan na mo agama Islam. In adlaw aon siya nakura, in bulan damikyan aon day sab siya nakura. In hamasa na to biyaon yari kita niyo piabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ha adlaw nakura sin katan adlaw amo na in adlaw Jumaat. Tumtumon na to in adlaw Jumaat siya na in haylaya hatiap-tiap halawom sin hangkapito pagpatumtuman muna in patumtuman na mo in wasiatan na mo in ginhawabaran na mo
sarta sa plagpakatan amuin mga kuummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kamaumasan katotay manghuran kakasina mo haagama Islam in Allah subhanahu wa ta'ala biabandaan kita niyo. Halawom sin Quran niya mahamulya bunnal tuod in kita niyo rin di hadunya aun panulay-sulay tatandasan kato taniyo. Tandason kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Bang kumusok na in pag-iman na to mataod isabin tatandasan kato taniyo. Sarta biyabayta sin Allah subhanahu wa ta'ala halawom sin Quran niya mahamulya wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf dainha mga panulay-sulay tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo ha mga bariman. Ikay salong niya amuin tatandasan ipanulay-sulay kato taniyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin halawom sin dunya. Amo na in kabuka karamag na to hisyu bahain kabukaan na to. Hisyu bahain kabukaan na to. Tandason kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Umusyunuran niya minal khawfi wal ju' amuin hapdi. Tandason kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biya diin in kasabar na to in kasandal na to in katatas na to uno ba in panandasin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo biya na sin kahapdi amo na in halawom sin hangkatahon maka minsan kita niyo magsandal. Amo na in bulan Ramadan pasandalon pa unuhon magsandal kita niyo, mamuasa kita niyo. Na ini ato dahin ha mga panulay-sulay, tatandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa, puwas dahin ha uno, kahapdi na to, wala napuluan na kum bisyai'im minal khawfi wal ju'i, wa naqsim minal amwal. Aun waktu tandason kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin, dahin ha mga pangarta na to. Pangarta na to, tandason kita niyo sin Tuhan na to Rabbul Alamin. So tumtumon na to, inabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam biabandaan kita niyo hatungod sin mga pangarta na to. Di makatikang in kasikihan sin manusia maabot ha adlaw qiyama. Tanto tuod asubuhon siya haarta niya. Asubuhon kita niyo mga tuan. Haarta na to, in pangasubusin Allah. Paggain kita niyo, artaan din di hadunya, asubuhon kita niyo banghaw no. Uno indain ha mga kasabab-sababan. Amuin makabak kita niyo arta. Ay bima na uno in pag-usahan na to. Den hatiranan. Den hatiranan kabayaan sin Allah. Asubuhon kita niyo. Nabanglaw niya ya Allah, nagbisnis ako, nag-usaha ako. Luglig sa ko ya Allah. Waya ko nang akal, wayro na ko nang laog hapanghay ko. Hapagkay ko mano siya. At niya okay na, pas na kita rito. In ikarwa pangasubusin Allah, in arta mo tuan, how no mo piyakay in arta mo. Allahu Akbar. Nabanglawng mo, piyakay ko ikakusog agamasin Allah, malapas kaw tuan. Paghinang masjid, paghinang madrasa, dan ilaw, tubig, katanso manyang in mga, kamusliman nag-ibadat, sumumba pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabab din na arta mo. Uno pa, iban sin panandas sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal anfusi wat namarat. Dain ha mga panulay-sulay kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin di halawm sin dunya, amunain wa naqsim minal amwal. Amuin wat namarat. At iniya, in arta na to, sulayan day sab kita niyo. Iban sin mga bungang kahoy, amuin pangyanom na to. Tuan, in lahing mo bang kaw maglugit pila karot? In agal-agal mo bang kaw mag-harvest pila karot? Aun waktu in lahing mo, hang kabagbag na kuman in nakawa mo. So tatandasan yan kato tan, tumtumon na to. Wanak minal amwali wal ampusi wat thamarat. Wal ampus. At iniya, dahin ha mga panandas day sab sin Allah, amo na in dumatong kato in musiba panulay-sulay, bang bukon in inata in nawapat, asawata,
anak ta, taimanghod ta, kampung ta, laulah siya ta. Tatandasan yan kato taniyo, sintuhan na to Rabbul Alamin, wanaksim minal amfusi wat thamarat. At niya, kita amuin susulayan tatandasan sin Allah Subhanahu wa taala di kato taniyo. Uno baha bang kita kiamatayan asawa, kiamatayan anak, kiamatayan ama. Bukon ba yat tumasakit na inyat to tay maun na to panandas panulay-sulay sintuhan na to Rabbul Alamin. Ayaw kita niyo magdaawa, nag-iman na ako, makusog na iman ko, pamarat saya ko din ako tandason sintuhan. Di masi bang kumusog na pamarat saya na to, kumusog pag-iman na to, doon na mataod tatandasan panulay-sulay sin Allah Subhanahu wa taala kato taniyo. Ikaro aya, haparman sin Allah Subhanahu wa taala, wala nab alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inhambok ayat nabasa na mo kaina, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ya tumbuk ayat. Ini karu ayat haparman sin Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu akbar. Suratul Mulk. Haparman sin Allah Subhanahu wa taala biandaan kita niyo, bebaitaan kita niyo, intuhan na to Rabbul Alamin, piya panjari niya kamatay, alladzi khalaqal mauta. Piya panjari sin Allah Subhanahu wa taala kamatay, wal hayata iban sin kabuhi. Pangasubutuan mayta piya una sin Allah Subhanahu wa taala kamatay pagubos ang pagkabuhi. Nalawng niya piya una sin Allah Subhanahu wa taala kamatay pasal makaminsanda kita niyo matay. Ubus kita niyo matay, buhiun kita niyo magbalik, wayroon na kamatay. Allahu akbar. Aunsan mga manusia lang limang kita matay na wayroon na, way buhiun kita niyo magbalik tuan. Mayta piya panjari sin Allah Subhanahu wa taala kabuhi iban sin kamatay liyabluwakum ipanandas ipanulay-sulay doon kaniyo. Ayyukum ahsanu amala banghisyu dain doon kaniyo labi marayaw hinang niya. Ay bimana, bisan manusia nag-ibadat, subayra siya magad hapadduman amo piu saka atawakan bininsin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na dua parkala. Bangkita niyo mamaugbog dua parkala, ay di nakita niyo malawong salama-lama. Pagpuasin siyo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin binin niya, unin piu saka niya dua parkala, kitabullahi wa sunnati. Kitab Quran sin Allah Subhanahu wa taala iban sin sunnat hadith sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang kita niyo miya magadun hadua padduman insyaallah Subhanahu wa taala di nakita niyo malawong salama-lama insyaallah. Sumagawa bang manusia tumaykod din ha Quran iban sin hadith sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisan pa siya nagaamal, bisan pa siya nag-ibadat, hati niya wayroon niya tumakawa niya karayawan, wayroon makawa niya tungbas pasal sin wayroon siya miya magadihilan na siya padduman sin Allah Subhanahu wa taala agaran niya, dihilan na siya, piarahan na siya Nabi, suntuan pasinguran niya, paniguran niya pag-agama, wayroon siya simingod, wayroon siya timayma. So hati niya awon mga manusia biattu tabiya yaon matuyo sila mag-amal, mag-ibadat, sumagawa, wayroon miya magadhadwa padduman na halian na to yatto mga tuan, mga rayang pasalsin, pialawayin, din kita ni rin hakamatay hasupaya, makawa na to karayawan tungbas pahala, amoin ibadat na to din di hadunya. So tumtumon na to, puwas din hadwa ayayat to, aon din ha mga manusia, tiandas, siulay-sulayan sin Allah Subhanahu wa taala. Banu Israel. So mga manusia tuan nag-agad-agad sila to. Nag-agad-agad, nagbagay-bagay. Laong niya akra'a, wa abrasa, wa a'ma. Ay bimana, mga to manusia nagbagay-bagay sila. Banu Israel, siulay-sulayan sila, tiandas sila sin Allah Subhanahu wa taala. Isiyo akra'a amo na ungas. Laong niya abrasa ibansin amo na katan baran niya kiukulap. Allahu akbar.
Iban sin a'ma, buta karwain matanya. Kalau kaluon makawa na to dia hadis ini, hakis sa ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, pamintangan, pengajian insyaallah subhanahu wa ta'ala. So in mga tao ini, biyato na, tiandas sila sin Allah subhanahu wa ta'ala habanu Israel. In muna kiyato, dumatong matuin tao, iya subo niya in ungas, akraa, amin ungas. Long niya, bang biyasin kita tuan, uno long niya in kasusahan mo yan. Uno in kasusahan mo yan. Ha? Na sumambong in ungas long niya, in kasusahan ko long niya, amo in ukoy ni long niya, di na long niya tubuan sin buhok. Pagliki-likian ako, udyo-udyoon ako sin pagkahiko. Ha? Na, in kabayaan ko long niya, dihilan ako buhok. Buhok. Ha? Dihilan ako long niya buhok, bata ko di na udyo-udyoon sin pagkahiko. Siya po sinambok tao yato inungas niya, kahandak din na Allah subhanahu wa ta'ala, tumubo in uno, in buhok niya. Allahu Akbar. Tumubo. Pag-ulos lang niya, biyan, aon na buhok mo, tumubo na inungas mo. Tiubuan na sin buhok inungas mo. Uno lang niya arta in kabayaan mo. Uno in arta kabayaan mo. Long niya in arta kabayaan ko long niya, unta. Amo in unta, daga-raga palong niya, way palong niya, bakas na nga nakapyan. Nadihilan siya unta tuan. Ito na. Kaya niya, tumubo na, in buhok niya, dihilan pa siya arta unta. So, mig na siya. Ikarwa. Batunay sa bintaw yato pa amo in kulapan. Kulapan. Long niya, uno long niya in kasusahan mo yan. Unin problema mo. Sumambong in tao yato long niya, nagproblema ako, nagkasusahan ako long niya, hal sin baran ko ini. Pag lumi-lumian ako lang niya sin pagkahiko, pag lumi-lumian ako, wiro na sumuok kako. Pasal na inbaran ko ini, nakiukulap. Na siya po biyan, siya po sin tauyat to, kahandak din na Allah subhanahu wa ta'ala, napakpakatan inkulap niya. In kabayaan ko lang niya, dihilan ako lang niya, ginpaisan marayaw. Wayroon long niya tamak-tamak wayroon kuan biyan kalas-kalas na kuman. Na alhamdulillah pagsapo biyan napakpakatan in kulap niya sarta ini long ta kyarilan na siya ginpaisan marayaw. Ya subo na siya. Uno in arta kabayaan mo. Long niya sapi na sadya. Sapi na sadya long in kabayaan ko. Nabiat to resam siyukat niya amo in sapi daga-raga wayroon pa bakas nakapag anak biyan. Migna siya. Last. Pag ikato kaya tunay sabsiyabihan in buta. Long niya, uno lang niya in kasusahan mo yan. Sumambong in buta. Long niya, in kasusahan ko long niya. Bangman long niya, pabalikon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatud ko. Pasal di ako long niya makakita, pakain biyan, bisan pa uno in ibadat. Mabaya ko hinangon, na di ako long niya makakita. Na in kabayaan ko long niya, pabalikon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatud ko. So siya po sin usog yato, alhamdulillah, nagbalik in uno, in pangatud niya. Kakita na siya. Paslong niya, paslong na rin dito, uno in arta kabayaan mo. Na in sambong niya long niya, kambing na sa jain kako. Kambing. So yato na. 5 way in tahunan biyan, Masya Allah. In panagnaan, amo in ungas, in taod sin arta niya, tuan, hambuk bod unta katan. Allahu Akbar. Unta katanin ang bukbod. Buuran sin unta. Masya Allah. Pag-ubos, yari na yung tatandasan. Yari na yung panulay-sulay. Miyat to yung tao yato, hal niya yato, no, ungas. Ungas in tao. Hambuk wakto, matudumatong, sulay-sulayan na yung mga tao yato. Ungas siya. Unin agisin ungas. Long niya, paggalong niya, kaingatan ko long niya, inunta mo, hambuk mo, dini kay mo. Long niya, in ako, mangayo ako long niya, tabang kay mo. Mangayo ako tabang. In ako long niya, ibnus sabil. In ako long niya, nagtutulak-tulak. Kaya ubusan na ako gasto. Abisan ini to adlaw na. Huwag na ako nakakaon. Mayroon na, naubos na uno in budget ko, naubos na sin ko. In kasusahan ko lang nari na ako makauwi matto pa mga anak asawa ko.
Paggalong niya, kaya ingatan ko, in ikaw, hambuok bud, in unta. In unta mo. Ando, mangayo ako long niya, bisan da kuman hambuok. Anak-anak unta bang man ako, makabalik na pa mga anak asawa ko. Unin sambong niya tuan. Long niya in arta yan, unta, hambuok bud yan. Pusaka sanlong niya sin mga kaapuan na mo. Pusaka. Di long niya manjari pag, dihil-dihil, di long niya manjari ipagtabang, bisan yan long niya kulang pasan. Allahu Akbar. Subhanallah. Na long sinta uyat to, bukon ka long niya tag na ungas kaw. Biyasin ako ini, ungas kaw. Ha? Piyag udyo-udyoan ko, piyag katawahan kaw sin pagkahimo. Ha? Banglong niya bunal-bunal in ikaw, tagna in kahalan mo tagna ungas kaw biya sin ako. Bang man pabalikon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan mo biya sin nakauna. Nigna siya. Matuna siya pa ikarwa. Unuin hal sin ikarwa. Amuin kulapan in tauyat to. Biyato na siya. Biyato na sabin kamtangan niya. Ando long na in ako Ibnu Sabil. Nagtutulak-tulak. Kaya ubusan na ako gasto. Di na ako makauwi matu pa mga anak asawa ko. Ando long niya. Bang manjari. Paggalong niya in arta mo in sapi mo hambok bud. Ando. Mangayo ako long na bisan da ko man hambok anak-anak sapi. Bang man ako long niya makabalik matu pa mga anak asawa ko. Uli sambong. Biyak turay sabtuan. Long niya, in sapi long niya hambok bod yan, pusaka. Sin kaapuan na mo. Di long niya manjari ipagtabang, di manjari ipagdihil. Bisan yan long niya kulang. Allahu Akbar. Long sin tauya to, bukon kakaulong niya biya sin ako ini nakauna. Kiyukulap kau. Piyag lumi-lumian kau sin pagkahimo. Wayroon sumok kay mo. Pasal sin uno sin kulap mo. Banglong niya in ikaw biya sin ako ini tagna bang man pabalikon sin Allah subhanahu wa ta'ala in sakit mo. Last na. Magtuna siya pa. Last one. Amo in buta. Tagna. Pagkato niya biyan, long niya, biyak rin kabtangan niya, ando long niya in ako, tao nagtutulak-tulak, kaya ubusan na ako, budget biyan, gasto, di na ako makawalik matu pa mga anak asawa ko. Ando long niya bang manjari. Pagka in ikaw long niya in kambing mo hambuk bodyan. Mataw din arta mo. Mangayo ako long niya hambuk bisan da ko man anak-anak kambing. Bang man ako makawalik matu pa mga anak asawa ko. Jadi sambung niya tuan. Tugon na to in sambung niya. In sambung niya, long niya, Ako long niya in kahalan ko biya sinhal mo yan buta. In tagna long niya, in kahalan ko long niya buta ako biya sin ikaw. Pagsukulan ko long niya pa Allah subhanahu wa ta'ala piya balik niya in pangatud ko. Banglong niya in kalagihan mo hambuok anak-anak kambing. Wayron niya tulong niya. In alta yan piyangandol sa jayan sin Allah kako. Bukon lang niya hat-hat anak kambing in kawaon mo. Bisan lang niya kawaon mo katan in arta yan. Allahu Akbar. Bisan lang niya kawaon mo na katan in arta yan. In ako long niya kaya pangandulan sadya ako sin Tuhan. Allahu Akbar. Nakita niyo ba? Magbiddain in dua, in ungas, iban sin, kiyukulap, sibuin, bisara nila. So in ikato amo na in buta, dugaing in sambong niya. Allahu Akbar. Unin sambong isab sin tao yato. Buta ray sab siya matto. Unin sambong niya tuan. Long niya in ako. Malaikat ako. Allahu Akbar. Malaikat ako long niya. Piara ako maripalom sin kauman niyo. Manulay-sulay tumandas. Di kulong niya kalagihan in arta mo yan. Sa ipatamarayaw, ayo po tamarayaw in arta mo. In ako malaikat ako, piara ako sin Allah subhanahu wa ta'ala, manulay-sulay tumandas marikan niyo. In dualong niya bagay mo, in ungas iban sin kiyukulap, in silayat tulong niya kiarugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ikaw long niya, ikaw na in kialasahan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, para yawa in pag-ayupot mo sin arta mo. Allahu Akbar. Nabiyat tutuan in mga uno, tatandasan jumatu habanu Israel,
Bukon biya sin masa nato biyaon, Masya Allah, bang nakasasakatan na marayaw, di na kawisan uno, Allahu Akbar. Mangayo kau tawang, tabiyayaon, bibisan kau biyan tawangon, na amuyat tulong tain kita niyo, insya Allah subhanahu wa ta'ala, jumato sadyain mga tatandasan kato, so murah-murahan, bangman kita niyo, biya sin amuin kalasan, kahinapusan yato, pas siya biyan, hapanulay sulay hapananda sa panesting sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. So mga kamaumasan katotay manghuran kakasi na mo hapag iman in Allah subhanahu wa ta'ala masi kita niyo tiyatawag. Tumtumun na to bang kita niyo tawagon sintuhan na to Rabbul Alamin duara tuan in panawag-tawag niya duara bang bukon kita niyo daakon bang bukon kita niyo palayoon. Na inday hindi tuan tiyatawag kita niyo sintuhan na to Rabbul Alamin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah kabuka kamu pa Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Subay na to kitaon in ginhawa baran na to. Bang uno in din ha mga ibadat. Nahinang na to, napauna na to, makauna rin ha pagbista kato taniyo. Laong sin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum. Laong sin hambok sahabat Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, hasibu anfusakum, bista-bistahan niyo na in ginhawabaran niyo. Dinya sabay ta mabista tuan, maka una rin hapagbista kato. Pasal haadlaw akhirah, haadlaw mahuli, bistahon kita niyo ini. Na in kita niyo tuan, nag-umul na kita niyo kapatan, kaiman, kawaluan. So, uno in bistahon na to dito, biyat to na inlugay ko ini hadunya. Pila tahun na ba ako ni nag-amal, nag-ibadat? Bistahon na to. Bata supaya, bang pagbista na to, ay pakita niyo nakapag-ibadat, aun pa lugal na to, mag-amal, mag-ibadat. Saliri, pisap kita niyo buhi. Nabang sa upama, pagbista na to, ingin hawabaran na to, kulang-kulang pa inahinang na to, na aun pa wakto na to, magpataod sin, aamalan na to, sin ibadat na to. Biat to at niya, bistahon na to na asal, in baran na to, bang uno naman dahin ha mga ibadat, nahinang na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, pasal haadlaw akhirah, haadlaw mahuli, na amunin adlaw paghisab, adlaw pagbista. So tumtumon na to, in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asal biyabandaan kita niyo, sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam laong niya idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalath. Apabila mapatay na in anak apu Adam, isyuin anak apu Adam, kita niyo ni katantuan in kita niyo anak sin Adam alaihi salatu wassalam. Pasal siya in panagnaan mano si alom sin dunya, isyu apu na to Adam. Nagsabab din kaniya, tumaod in mano siya, halom sin dunya. Lalu sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang mapatay na in anak apo Adam, bugto na in katan, pakaradyaan niya. Bugto katan. Bisan pa uno in hal tariha dunya. Uno pa in mansib, uno pa in ranggo tarin diha dunya. Bang kita mapatay na, wayroon na yato bugto na in katan. Sumagawa, aun tu parkala di mabugto. Aun tu parkala tuan. Nadiha to ini magpipi na kita ni banghaw nurito in kakausan na to. Bisan da kuman hambuok makahinang kita niyo. Makauna rin ha bugtuin napas na to. Ato makauna rin ha kamatay na to. To tuan. Amoy inin bianda
biyay ta sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tuod siya mabugto bisan kita niyo matay na. Ikaysa tuan amunain sadakatun jariyatun. Ha? Sadakah. Amin sadakata. Ha? In sadakata yato, in arta tabang tapiag sadaka, biyasin masjid ini. Ha? Naghinang ka, arta mo yan. Yaghinang mo masjid. So salugay sin masjid ini aun nagsambahayang mari, aun yan karayawan mo. Nagsabab din ha uno, din ha sadaka mo, din ha arta mo. Allahu Akbar. Napakasan Nabi sarato kaina, na uno in lawayan in pag-usaha, may tatumaw din arta mo. Ha? Na, atin niya kaya jawaban niya. Na ikarwalong ni napiyag hinang masjid. Namo yato tuan, support sin kaina yato. Atin niya, salugay sin masjid ini, aun nagsambahayang din di, aun yato karayawan mo. Salugay sindan in arta mo piya kay muruon hadan paglalabayan sin katan tao, ha? Piya pa kay siya aon doon karayawan mo, aon doon pahala mo. Tubig salugay aon nagkawa sin tubig yato, nagpakay sin tubig hinang mo, biya bayaran mo, libre mo katan in mano siya, aon dito karayawan mo. Allahu Akbar. Ilaw, ha? Masawa in katan nagsabab dahin ha uno, nagkuan kausin ilaw yan. Marayo in pag-ibadat sin tao katan. At niya, amuya to lain ha mga sadaka. Ha? Dain ha mga sadaka yato. Long niya to anbiya din ba in paghinang ta masjid, hindi kita makagaos, miskin kita. Ha? Uy, bang yan nag-uno, in taod na to ini, ambo kambok pilak. To, hindi na kita na magpataod, ambo kambok pilak. Pilasin in haloblak. Hambuok haloblak yato, pilasin. Na in taod na to ini, ambo kambok pilak. Ha? Insa sa tumtumon na to, inlitok bang hambok da siya makalano. Sa bang yato, punon mo inlitok, mahinang siya sa sapo. Na maka paragbos kita niyo. Allahu Akbar. Naangkan na, in mga Arab, ha? Sila in magkasanyangan, pasalsin na, sila in uno, nagdonate, nagtabaro sin mga uno, masjid marikato, jinis kata na rin ha mga karayawan. Ha? Piyara nila marikato in tatawangan nila, na sumagawa na in kato, sumay desab kita niyo, mamikilan bang uno, dain ha mga, ha? Karayawan di siya mabugto, makauna rin ha uno, ha? Mawapat kita niyo, aun ikawin na to. Nalong niya to, buhi pa ako, pero ni sablong din kakato niya, ha? Bang kita niyo buhi pa, in pahala yato sin uno, ha? Sin arta ta, tipunon siya. Na bang kita yato uno na, ha? Mawapat na, yato na kita halawom sin pakumulan, amo na yatuin imaragan matuin karayawan, dayroon nakabugto niya. Allahu Akbar. Ha? Sadakatun jariyatun. Sadaka. Ha? Sa in sadakatun tumun na to in sadaka. Hapar man sin Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ha? Ya kamu mga beriman, ayaw niyo pagbaktalan in mga sadaka niyo. Bilmanni, in manni, pagbalik-balikon niya. Ah, buhi pati long nindihil ko kayo mo. Allahu Akbar. Ha? Bangkaw long ni wayron kya tabangan ko, ay ko kya sadakahan ko, wayron san arta mo, wayron san bay mo, wayron san... Allahu Akbar. Bialik-balik niya. Bilmanni, amo na yato, bialik-balik niya sadaka niya. Wal adha, lumuman inta o yato. Lumuman siya. Nalingin lang sin Allah, ayaw. Ayaw niyo to pagbakalain sadaka niyo bil manni wal adha kalladina yunfiquna, ha? Amuin biyasin mga sila. Ha? Yunfiquna piyagna paka nila in uno, in mga pangarta nila riaan nas. Hasupaya pagpakita-kita nila hamano siya. Pagpakita-kita nila hamano sa pagkahin nila, bat sila bantukon na maray panahikuan niya to, nakapatindog masjid, nakapatindog madrasa, nakapatindog, ha, kataan na yato. Nah, hati niya in maksud niya, piyag pakita kita niya sa jayatu, wayroon niya to pahala, wayroon niya to karayawan tuan. Ha? Iyo paamasin Allah, in mga manusia, ha? Nagsabot-sabot, nagbalik-balik sin sadaka nila, biya sin ini amlas, biya sin ini. Hakutan ko ini siya lupa, ha? Ubos tanuman ko siya uno. Uno-uno na rin ha mga sayol biyan tiyanom ko, tumubo na siya, in kamatis ko, di na ako mamipatabo, sa pasal aun, tiya tanom ko. Na pag-ubos lang niya, ha?
Amuin piya turun sin Allah in ulan, unin jumatu. Nara in kamatisku, nara in lupa, unin nakapin biya inira. Amlas ya, na biya tulong niya in sadakasin manusia, amo na in biya tal niya, piyak balik-balik niya, in sadaka niya, subhanallah. Nangkan na ayaw na kita ni imian tubig sulka. Aon santuan long niya, tubig sulka long niya, kaya sadakan ko ikuan niya to, ayaw na. Ba't di mabatalin sadaka na to? So amo yato rin ha mga sadaka tuan, lausin Allah, halausin Quran niya maha mulia, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mathalul ladhina. Biyasin lang niya upama. Mathalul ladhina amuin mga sila yunfiquna amwalahum. Piyag napaka nila in arta nila. Pangarta nila, piyag napaka nila pakain paagamasin Allah, kamathali habba. Biya lang sin Allah sa pantun hambuok bigi. Ambatat sab'a sanabila. In hambuk bigi yato tumubo siya pag ubos ampa siya magsanga pito sanga. Sab'a sanabila pi kulli sumbulatin mi'atu habba. Hatiap-tiap hambuk sanga niya in bunga niya mi'a hanggatus. Wala silong ta. Aon na siya pito nga gatus karayawan. Na doon hambuk pilak mo yan, bang mo piyak dihil hakar na sin Allah. Hakar na sin Allah tuan. Na biyatura magsanga siya uno pito sanga sarta inhambuk sanga hati niya inbunga niya hanggatos na makakawa kau hati niya pito nga gatos na biya din ba tuan bang nahinang siya 2 pilak 2 pilak sambil pa hatos pa ibo. Allahu akbar. Beta sin Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. In Allah subhanahu wa ta'ala lipatun niya pa pila-pila yung kamayaan niya lipatun. Allahu akbar. Angkan na in mga tao taga pangarta biyan piyag pakay nila haika kusog sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala magdapa-dapa na sila sin kasanyangan din haadlaw dunya dagpak paadlaw akhirah. Pasal in sadaka nila yato di maragan matuin karayawan palaw mesin uno pakubulan niya. Jadi ikay satuan na magmuhut-muhut kita niyo himinang insyaallah subhanahu wa ta'ala ikarwa. In ikarwa Diya sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkita niyo mapatay nari wairoon na kabugto niya in karayawan masi-masi nagdaragan matuin pahala in tungbas palawm sin pakubulan nato amo na in al ilmu yuntafa'u bih. Aun ilmu niya kiya paghindo niya. Sa tumtumon nato bangkaw tuan bukon siguro ha ilmu mo. In ilmu mo way mo kiyawa den ha Quran iban sin hadith hali kau. Ayaw kang maghindo ha ilmo yan pasal sin mayta. Aon kamumulahan, aon katitipuhan din doon. Pasal mayta, inbayta sin Nabi, bangkaw himindo pakalaungan, di karakdagan in kalaungan sin tauyat to sa aon hihinang kay mo. Kalau dosa. Nangkan na maghalitod kita niyo maghindo bang bukon kita niyo siguro ha ilmo nato bukon nato kiyawa in ilmo din ha Quran iban sin hadith subay kita niyo humalli himindo ha mga katawtay manghuran sumagawa bang in ilmo mo yato kiyawa mo din ha Quran din hadith sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasin mga upama hinduan mo siya magail magudo na in pag udo yato siguro kau tuod imam mo siya kimugdan ha aturan hasara na hindo mo yato na salo guys in piya pakay in ilmo mo aon karayawan mo. Allahu akbar. Yato rin ha mga upama sin ilmo. Dini amin ilmo manunjuki siya papag-agamawian kay hinduan mo in tao na di iya to karagdagan in karayawan niya sumagawaon karayawan dihil kay mo. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taib in ikatutuan di mabugto bisan pa kita niyo halong pakubulan na amo na in alwaladun salih yad'u lahu. Waladun salih. Ati niya kiya rizkian kita niyo anak. Pasal pangasubutuan, unuin maksud na to mag-asawa, unuin maksud sin babae magbana. Hambok din jawab niya tuan, in maksud niya in kita niyo mag-asawa, in babae magbana, bat siya makawak anak saleh, anak saleha. Mura yan. Maita, pasal bangaon anak na to saleh, anak na to saleha, mangindua siya pa Allah. Ya Allah long niya tunahi ina ko. Ya Allah tunahi ama ko. Paluagain kubul niya. Pasan niya nga siya. Kalasahi siya. Biasin ulong niya. Biasin ulong. Lasan niya kamu. Amuin waktu sibik-sibik pa kami. Na maingat mangin doain anak na to.
Nasa hamasa na to biyaon tuan, ha? Biasaran in mga kaanakan na to. Biya diin mahinang anak salein kaanakan na to. Bangkaw mabaya mahinang anak salein anak mo. Uno, hinduan mo siya pag-agama. Kuni ba ita sinabi? Lang sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah bisab'in. Ha? Inabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam biabandaan kita niuin mga kaamaan. Ha? Unin banda sinabi, muru auladakum daakan niyo, hinduan niyo in mga kaanakan niyo bis-salah. Ha? Hinduan niyo magsambahayang in mga kaanakan niyo bisab'in ha umul 7 tahun. Lain pa nga suhu ama kita tuan, kahinduan tabahain anak ta. Kaya hinduan tabaha pag-agama. Allahu Akbar. Makasusat tuan, malagbuyan pa nga subu kato hadarat sin Allah. Magpagna kita niyo maghindo sin kaanakan nato si buda usog iban babae umul 7 tahun. Maita pasal in umul 7 tahun doon makatay main bata-bata. Sa in kato maap ibu tabiya. Bangpa ka iskul-iskulan matuyo. In kamaasan hatid sunduin anak. Bunal san tungguan in anak. Bisan di pasurun ha ka iskul-iskulan sumudda. Tuyo pagpa-iskul ha anak. Abot ako long nin inda intay nga mo bang kaabutan na. Allahu Akbar. Way kita niyo miyagad apamandu hadiah akan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ha? Hindi ba hayat tumahinang nato pamadrasa? Ha? Doon kita niyo tumunggo ha anak nato. Nasa bang pamadrasa biya mga pagkasakupan na mo. Dain halo paksog sambil mari pauno. Ha? Patalabaan. Way roon kami nakakita in maas tiyungguan jagahan in mga kaanakan nila. Ha madrasa. Sa bangha ka iskul-iskulan ya natin sundo. Oh, iroon katan. La ilaha illallah. Ha? Na ini subay kita ni uno. Mamikilan tuan. Pasal malago responsibility long sin milikan kato. Ha? Responsibility. Amuin masuliya long sin Arab. Kawajiban nato mga kaanakan nato. Subay nato sila kahinduan. Pag-alupon kita niyan. Nalongsin mga kaanakan na to, ya Allah, di kami mabaya, sumud surga, narka. Mayta lang nahiinay niya maalam sin surga, di kami mabaya. Mayta. Waktu kami lang narito ha dunya, wayroon kami pinturo, wayroon kami hinduan nila. Sa pagwahin ama din alam sin surga, ha, hukuma kami. Piagwa sila, piag-alup. Pag-alup pa kami, mansin dua maas na mo. Na ito na. Pagpiagwa biyan, long ni ayari long niya in anak niyo na mayta wayroon kuno. Ha, hinduan niyo rito agama. Waktu kamu rito ha dunya, ri sila ni mabaya sumud narka. Sabay ko magunong. Na uno na. Nalong sin maas. Wayroon long niya ya Allah, napuspos kami ha anak na mo yan. Ha? Hinduan na mo yan pag-agama. Sumagawa din kanila na yan. Ha? Nayat to na. Pag-ubos, uno, gumawa in luwak. Ang kanalong sin Nabi, daakan yung in kaanakan niyo magsambayang atawakan hinduan niyo ha umul 7 tahun, bang kiabutan in umul nila hang po, paluwakan kato. Wayron santon di malasa anak niya, malasa kita niyo katan. Sa in kato bang nakabagbag baso, nakabagbag pinggan, luwakan. Sabang di makasambayang wayroon. Nalong sin luwak, bunalong niya ya Allah. Saksian ko long niya indua maas yan. Maas nila yan, puspos sila yan nagtarbiya, puspos sila maghindu ang mga kaanakan nila. Sa ayari ako long niya, luwak kaya luwakan nila yan. Saksian ko long niya, dahin kanila na yan, wayroon sila uno, di sila mabaya, hinduan, ha, wayroon sila miyagad, hindu sindua maas nila, sumaksi kami long sinluwak, saksian na mo indua maas yan, ha, in sila, puas sila yan. Naangkan nabi at tutuan. Asubuhun man kita ni long sinabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'yatihi. Katan kamu yan nag-iipat, inha tiap-tiap mag-ipat kau, aun yan asubuhun kay mo. Ha? Inha mga ipat mo bang uno biya din in pag-ipat mo kanila. Nayat tuwatin niya, in apasun na to, mga kamamaasan na mo, palanggungan na mo agama Islam, in ikatuya to, alwaladun saleh, yad'ulahu, amuin aun anak na to, hati niya, anak marayaw, nag-aamal, nag-ibadat marayaw, labi luba na bang hapal sin Quran, piag tuyo-tuyoan na to, hapal sin Quran, tumtumod na to tuan, lawang sin Nabi, ha,
in mga tao hati ni anak nila nakahapal nakamemorize katluan juz Quran maabot ha adlaw akhira kawaan sila mahakot ta corona then halom sin surga sangunan in dua maas nila pag ubos papasahon in anak nila imangkat in darajat nila. Allahu akbar. Nabiapin mga taga-anak hafiz, taga-anak hafal Quran. So pagtuyo-tuyuan na tuin mga kaanakan na to, amuin mahinang sila anak saleh, anak marayaw, hasupaya di mawugto in parsugpatan na to iban sin mga kaanakan na to. Napsalbang sila niya tumangin duwa na sugpat. Na amo ya tutuan into hati niya sadakatun jariyatun ikarwa amo na in ilmo nagmumpaat piyag hindo niya in ikatu amo na in anak niya nahinang anak marayaw nag-ibadat marayaw nahinang alim nahinang ulama nahinang ustad nahinang ustada nahinang hafiz nahinang hafida. So amo ya to biya mga pagmutmuhutan na to insyaallah subhanahu wa taala. So bang di na ya to kaya na to into bisan da kuman hambok din dito aun ini mauno mahinang nato dito insyaallah makauna rin hakawapat nato so mura-murahan bang man papagbarakaton sin Allah subhanahu wa taala kato taniyo ini dihilan kita niyo rizikian kita niyo anak saleh ha iban sin arta ikakusog sin pag-amal sin pag-ibadat nato iban bang man in katan tatandasan sin Allah subhanahu wa taala atin niya makapas kita niyo insyaallah subhanahu wa taala. So innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah. ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alal shalah hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. La ilaha illallah. Istawu wa'tadilu wa tarasu wa suddul khalal atimus saffal awwal fal awwal. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله ولا شريك له شيء قدير. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.